ليه تماشفان هجا مجارين بيونديا تركيا لقال سوريا ام دي لقال الدكتور محمود عباس سياسة مدارج تكساس امريكا بجرندست سلاف بوتا كي محمود كيك محمود تركيا سوريا دا آستا كيدنا دا روشا كيدنا كو بيوندين خواه آسایی بکن تشاوا دبينا استاورز کا جمال اشتراج بینری دلارا از نبی بهوری دم گونوی یعنی اشتیک نواد چه به یعنی نزیک بونه کولو برچاو نزیک درکه ترکیه به تایبت چی جارا گوگاوا که آویجی چه علیه رژیم بشار اسد به یعنی روسیه ربی برجواندیا وینا یا سرکای دینی حتی گو دما وقتی گو ناکوکید نقباوی رژیم دیچه گو دما گو رژیم رفت کرد گو نو قبول بکی طبعا برجوان وقت گوتی خال پیشا ترکی دانی بری گو نزیک بونک چه بیگ جوا خالاوانا هناو اوکا گو امدزانی گو ترکی لشکری خوش هندروی سوری بکشینی وطبعا في برتيا ابوزيسيونا تكتيري جنكي ايرو تركي ناما خد بهري وين ناما غبري روسيا رجيم دشان او ناما بالتيبت وقو وزيري دربن هاد بروبورتا هذا فيها كم بيشكشي بلينكن كريا دماغ گو ترکی هرتن برجواندیا خوا چیتی کیا گو بیکرن جبونی یعنی آشتی که سوری ده بیکرن یعنی لفاتنا که بیس کرن بتایبت برجواندیا خوا بری حمد شتی تینیش برولوش که از بهور ناکم گو داخوازی ترکی و بمشه و بگن تاصی حتی پیدرسون خوش که افاها بشکل که اندرک دایخ یا کرن انه او داخوازی بریا لشکری گویا ترکی خوازی و نگهت آسته گرک ام تکلیه گو بین کرن تکلیه سیاسی بین تفگریبی حتی وقتی گو رشتناوی نا مثلا یا پیدرسون نیویورک دب هرسی وزیر دربیه ترکیه و ایرانی و روسیه رو نشته نفس اوی آخفتنی کریه گوتیه انو او وقت گو آخفتنی گو هم دکن و دریا گو هم پید مشینن و تجارت آشتیت هرمی دنکه دما که گو بیجه انو برجواندیه و وقتی گو پیشیک بین و آشتیه نخلقینی و تی پیش روژا سوری و تبسر نکوید بیواری كيكي محمود نها داخويانين بيدرسن هنا شاندرين او دولتي بو سوريا دبيجكو برجوندين اوليه تركيا دفيل برشاف بينا قرتن و في كيجي وكي يعني داخوازكي رواب نافدكا اف داخويانيا بيدرسن قالوا وينا شواد النخينه بيدرسون قهاوي بيرو بهوريه انه يعني نما هيلي هيا هاشنا سراس کرنا پروبلما سوری دواره اشتی ده دواره شر گوتی ده کرن به تایبت و داخل کرن صدام آوینا مثلا شر اوکراین یا شر سربی یا ایرو ناکوکید نقبا امریکا و صینیه ده چین ده و هناك پروبلم جدید دانا فيها کرن انه هشتیه گو پروبلما سوری به پروبلما یا دو او سیا نما والقاسی ناف دولتی والقاسی سر سکنن غیری که دولتك او كتركيا نيا او كروسيا يجو ايرو برجوانديه خب خوازن بيريا مشن اجبر ولا جيت خوازي بيجي بانه بروبليما سياسي بلكي ايرو بسر نكبي كاورن امي لي بروبليما اركاري ملاتي سوري بيزين ودي خو ياكن انه ديميزيكي 12 مليون سوري ايرو يعني محتاجي اركارينا وبن ريزا بن خطا جبرتشبوني دجن ابا اركاريا وج امريكا تي وج اوروبيا تي وحتى يونايتد نيشن يكيتيان دولتي او نتوين يكويدا غوتي ناگوی آسته گوبی ملتی هاش برچگونی خلاص که یعنی دیخ یا کرن انو هاگر هون نکارن و دولتی گو ایرو برین ها بگریک سوری سرات خاص سرات کن نکارن نگهان آسته که هون جف دور کتنا و پروبلم سوری نماجور والقاسی گرینگا کاورن آریکاری که یعنی گوتی مروایی آریکاری که جیانی ملت سوری را بکن یعنی دخوازی يعني يوكل قد خوازين دوارة كيدا بدي خيا كرن انه يعني
ملتك دمري وهم شعبي خوشي دقرين جبرك وهم برجوان دي خود ماشين او خود بنقا خدا بيدرسون از بهورتكم اخرتنا يتخوي كن هيفياوي جي خطوه هيفياوي جي تش بروسيس سياسي كو بيشور جي دوري هيفياوي خطوه هيفيت كي جو انه هيفياوي خطنا بيجبوني اريكاري كي ملت سوري ربيكر يعني ابنا النامك شيان حمال يا راجكي جو انه گرکا آریکاریا مروی گوته شاندن آریکی زیادتر ببی و حتی گلک جارا نمرهی گوتن یعنی نمره گو چقال دربنا چقال هندرون چقاس برچیبون یعنی ملت چقال برچیبون بن برچیبون ده تمام دا خویا کرن وقت گو مهود بزانی انه پدرسون او رول اخوا وقت یکی برپرسیاره کی جبونی آشتی که بینی جبونی کنستیتوشن که دینی او رول ادبهار دکن قال لك كيم بوا دخازي ريجا وكا جوجود غازي غاف مامي بروسيس نا ايرو كار بكش بوني سوري غاف جوا غافي وينا اركاريا مروبايه جملتي سوري دكتور محمود نها وزير دربي تركيا غازناج امريكا دكا دبيجاكو امريكا بيشتغريا بيدا PKK دكا لسر عرض سوريا لي بمرا بيونديه دينا دی زیادتر برجوندیا امریکا دبه. پیاما ترکیه به وی داخویانی چیه بو امریکایی گرنر خاندنات لسر بگیره. پیوندیا قضات پیوندیا ترکیه ان پیوندیا امریکی برده. جبر گودنگی تکیم دیگه مکاب جماعت. که محمود وزیر دربی ترکیه دبیجه کو امریکا آلیکاریا پیدا PKK دکل سر عرضی لیگر به مره بکه به ناف پیوندیان ده دی زیده ترد برجوندی امریکا ده به نرخاندنات من خواسته از بیر مثلا اشتغالي يعني داود اولو اردوغان جي قوت اشتغالي قوت روسيا دس بكده زوده وقت قوت كما الرفعه من بجداوي بكبي بيونديا روسيا دا وبيونديا روسيا وكاربي بس الرسمونه كده هرمي شكل بيشتي بينارا نفسها اخفتني برجيما بشار جي اكر انه هبون احمد سوري دا نجب دجيويا ونجبوني بارشابونا سوريا بس متفازن يعني قوتي ريجيم بباريس حتى وقت اردوغان کنگره سمرقند جی بگرا گود گورود گود سروک سوری البربان بشار اسد ازی بیج میده انه ام وقت سوری دنا ام يعني يكيتيا سوريا متفارزن نفس هذه وقتي لاستيكا سياسي تخازي بيجي بلينكن وحتى امريكا تمامي انه وقت ام بيجنا وانا فيش قرتياري فردا نكن يا فيش قرتيا بريا خسر نكن يا فايده لكن نقو انه والله ام دجي وانا دجي ملاتي فرد ام تخازن فيش قرتيا برجون دي امريكي بمشين يعني وقت هو كاري بيجي لاستيكا سياسيه واسبهورناكم الاسكا هاي سياسيه بس نصر بلينكر بمشي نصر امريكا بمشي جبرجو حميش جيرو تزانن حمد دولتنا يعني يجو إيرو بسكريك سوري تسكنن تزانن جو برجوان ديا تركيا تزانن جو دخوازيا وينا دي شر ده وقت جو دا وفر إنه زي بك حرم كردي تسر 6 كيلومتر قربون وحتى دير كحمكو وحتى كوباني وبيتالي وقت بهار سر من بيجي وترف هذه ارتمام اخذتنيها ايرو دوار سياسي دنما تي بشارتن يعني وقت يقول استك كسياسي حالتي كرن هيفي ديكي انه بلكي امريكا بيشكي بيشكي اخذ شيء بس جبير او خوش بير ناكن انه خوش تزان انه هبونا امريكا ايرو هندرو سوري ده بكبي بارچكج استراتيجيه امريكا دروجلات نابين تمامي ده بيچلو هبونا روسيا دهندرو سوري در استراتيجيه هاي جرينجا بالنسبه لروسيا دروجلات نابين تمامي دشكي ولش كوي يا ديزاني بس سردش كي يعني هيفيا وانا نقط نابي هرتم انه دوار سياسي دبلوماسي ده كاربن يعني قزنجينا بكن گو بهلن هاگر هابونا امریکا هندور دبمینی بس پیشگرتیا خوش ملتی کردرنه از دور نادینم حتی گو انو بلکه ترکی ددما کواری داشته وری یعنی وقتی پروژه امریکا را بیش که پیشگرتیا کردن نکن یاری به بریا خسر نکن یا پیشگرتیا پیدا نکن ام دکارن اپوزیسیون کسوری نوچ آماده بکن و بک بوابخ نبر دوسا و پیدا وادا و پیشگرتیا بکن بس اوا خفتنا هاش که چمن هانای کرین جبر گو تجربه
امریکا دیجارا با اپوزیسیون سوری را بیگو پشتیاری و بریا خسر بکه یا پیدا بکه دیجارا با اپوزیسیون سوری را بو اپوزیسیون سوری تکلیفی بو آیا گونها ایرو ترکی اشغاليات که یعنی یا گو ایرو اشغاليات ادلب که یعنی العفرینی خص عفرینی دا جبر ولوج که امریکی دی اخفتنا های سیاسی خوشک دزان واز بهور ناکم گونوی يعني وي اخفتنا امريكا بيغو هرتن في واري هذا لي هرتم جي دواري سياسي ده اخفتنا كيا انه تجاره يعني وقتي اشتغاليه خون يعني وقدا خوازي اخوانا غيرنا باشتغاليه خو بكارينا اسلوبي اخذ داخوازي خو غيرن ونفس هنا وزير خارجيه تركي نزين نفس داخوازيه بس هرتم جي بريك دي هرتم بزمانك دبلوماسي تركي لي ازبهور ناك مقابله بمشي وابشتغاليها اشتغالي سياسيه نبيتري سپاسیاتت کم دکتر محمود عباس جه تکساس امریکا الگلمه